aktivnosti, van nastavnih aktivnosti i manifestacija. Zato sam sebi zadao jedan cilj koji sam podelio sa ljudima iz Asocijacije prosvetara Sandžaka. A taj cilj je da naša deca iz Novog Pazara na sledećim podacima koje budemo dobili budu prvi, broj 1 deca iz Novog Pazara, jer mi to možemo i mi to zaslužujemo i mi ćemo to da pokažemo. U sve te aktivnosti videli smo da zapravo sve to dolazi od sreće i motivacije. Sreće je da našoj deci obezbedimo da u ovom periodu mlađih uzrasta, to je najbolji period detinjstvo. Ako oni sad imaju lepe trenutke, ovo što smo večeras videli, što ćemo tek vidjeti, oni će to da pamte cijelog života. I tako motivisano dete će da pravi odlične rezultate u obrazovnom sistemu. U sve ovo mi smo kao organizacija i porasli. Trenutno je Asocijacija prosvetara Sandžaka najmasovnija i najorganizovanija prosvetna organizacija koja deluje u regionu Sandžak. Hvala vam i želim vam ugodno večer i da uživate u lijepom programu.